O le launga i le suafa mamalu o le atua tol taspa ia le tamale alo ma le ngang sa ameni. Maua le matua o le launga tusi o le whenga inga tuai sa tātou whaitawina. Samuelu e lua i lona mta upu e lua sfultasi. Wa uwhaonga ina le whai upu e se fulu. Whaafafonga o tuto e whaitawina. Ona avele ri sepa le afafine o aia le ia talatala. Mana fofola mo ia i le papa. E a fua mai le amatanga o le seleselenga. Wa o ina malingi mai le vai mai le langi a te ilatou. Wa le mawhai a te ia o na tuuai o se manu lele a te ilatou i le ao. Po o se manu fe ai le po. 2 Samuel chapter 21 verse 10 text for our meditation. It reads, Rizpah, daughter of Aiah, took sackcloth and spread it out for herself on a rock. From the beginning of the harvest till the rain poured down from the heavens on the bodies, she did not let the birds of the air touch them by day, or the wild animals by night. Ole manatu au tu, ole neia sasai le whaasolonga al tatou tusi whaitawaso, Finau mo le sao. Finau mo le sao. Making a stand. Making a stand. Ua sao whalalelei. Ua sao whalalelei. E pei o le upu le tamaitai o sinale mutilei. Upu ia e masani a ila uwhaafafonga. Male tātou whaalongo. Pe ao ina tā la mea sina le atunu. Fola ane i sina. Masona ula fulu manu mu senga. Sa o whaalale lei. Atonu e whapena i lo ula ngona. Le sa o whaalale lei mo risepa. I lana ie. Lea e fola mai le matua. Ona avele risepa le fine aia le ie tala. Mana fola mo ia i le papa. E a fua mai le amatanga o le seleselenga. Ua o ina malingi mai le vai mai le langi a te ilatou. Ua le mawhai e ia. Ona tuai o se manu lele ia te ilatou i le ao. Po o se manu fe ai le po. Ua le o se ia sina. E mu se senga lona ula. A o le ia tala. E mu pa auli. O le ie o le whanau noa. A wafo. Ua ia fofola le ie. Manofo ai se i leo tino oti o lana whanau. Tama e toa lua. Ma isi e toa lima e atoa i le toa fitu. Wa ta o oto i tua pao la tau tino oti. Ai nofo ai wi sepa i le ia tala. Pui a te i la tau awana i whaalenga ina e se manu fe ai. Tā ulanga. Wau fo ina e le tinawi sepa i leo se Israelu. O le whawhine o nu ese sa nofo ia saulo. Leo lua i tupu. Walutia Israelu i leonge. Popo fo nofo inga ta vita. Ke sili leo ta vita i le tua o le tali wa au mai pe on tātou whaitau. Ma fua i le ang sala saulu. Le ulua i tupu.
talo fai. E a ulu ta whenga, ai sele futia ai vai singano. E a saulo le anga sala, ina ua ia le tausi le whengainga matangata ki peona. A ua pa ule ma mafa ia Israelu matavita. Waonge le nu, tausanga so o e tolu. Le tupu ata mai o tavita, Finau mo le sao. Si la fia e le tupu e le tau na halu loa la no fo inga. Ai tuu le angsala e tau na tau. Ma tau na whaasanga tonu. Le ala lea. Na fesiri ai i tangata ki peona. Se a se tongi ola. E tongi ola ina ia e wha amanuia. I le ainga o le atua. Le tofi o Israel. Le ase tongi ola mātou te whaia. Ina ia e toe amana ia Israelu malona atua. Ia o le tali la lea ki peona. Usai maltu la fono mose. Mata i le mata. Nifo i le nifo. Ola i le ola. Ai uio lea. E ui lava in to tele tangata ki peona na whanoro la to ola ia saulo mana fita fita. A lava si to fitu. Wafoi o le fitu o le numera atoa. Tu maanga Israel. Au maintama si to fitu. Tongi ola le anga sala ua fai. Le ala e whanau e to lua. Al tina o risepa. Le tama o aremoni ma mefi poseta. Ese mai mefi poseta le atari o Yonatana. Le woa ta vita. Whaatasi ai malito a lima. O whanau Saulo. I lato tina o me kala. A toa leo fitu. I lato via o tongi yola. Le sala ulua. Pai mai o whaatautau i lunga o le maunga o ki pea. O le a ai lea Saulo. O inalo na tupu anga. Mafua o na whaatautau. Ina se imata mata le lalolangi mo le whaalu maina. Ona o le angsala ua matu ia. Ua mali liu. Ua la fuai o la tautino tuapa o ki pea. Ina ia ngalo ai. Ai le ngalo ia risepa. Ele ngalo le tina. Le ia upo le tatou matua. Lana ia tala. Ua fofola i lunga o le papa. No foa ina. I le vevela o le la i le ao. Awai le aise timu. I le malulu o le sautia i le po. No foa ina. Bole se fulu masina. Mai le amatanga o le selenga. Se ia o ina pa le timu. Se fulu masina. Nau ta inga o le tinao li sepa. Se i wha malava. Se i whai ia taulanga. Le taulanga ua ia tuina. Ina ia tongi ola i Israelu. Le nau ta inga o le tina. Le alofa whatina. Le alofa i le solo muli. Le alofa e onga. Le alofa e whai taulanga. I le ola, i le oti. Wana le ma whai ona la vea ina aremoni. Ma mefi poseta i le ola nei. A ua ia le tu una i la ua. I le oti. Pui o latino. Nei sa tia e manu fe ai. A ua o le luma.
luma e le ngalo. O le tangata ola tulou, e teu malu i le palapala, e fo i le palapala na whaia i le tua, ai tā lofa. Ai ina ua i loa e saulo. Le tāu langa risepa o lo whai, i le au maripo, i le au maripo. Na ngalo ia te ialo na ola. Au ale popole fo, i le satia o lo na ola. Ai se pui pui, e le ngata o lana whanau e to lua. A o isi tamai e to lima le whanau o me kala. Ua le ai me kala. Toi o risepa le fine kanana. O lo whaau au lana taulanga. Le tongi ola mo Isarai. Ina ua mautinoa e saulo o e Tavita. Ona ia ami lea. O ivi o saulo mai o na tana. O lo tanu i lalo le la au i lau ele elo i a pesa kiriata. Ele aiso la ainga, ele aiso la nu. Ona ami le Tavita ivi o i la ua. Wa au mai o tanu whaatasi. Ma ivi o tamaia. Whanau o risepa. Ma le whanau o mekala. Ua tau le sala. Ua malia le tongi ola. Ua aloa ia o lato woti. E ui aina le aloa ia lo lato ola. A ua aloa ia i le oti. Ina ua fai mai le fai unga o le tala. O tanu whaatasi i lato. O saulo o le ulua i tupu. O lana whanau. Ae na teu e le tupulona lua o Israelu o Tavita. Ae mafua mai a risepa. Mafua mai a risepa manana i e talatala. Sa o whaala le lei. Sa o whaala le lei. Risepa le a whawhine o aia. Le taulanga o e momoli. Lea ua tautangata ina ai saulo malona aina. Taulanga ua tongi ola ola ai Israelu. Ina ua whaafofonga ina e le tua le talo. Whaato i fauanga i lau ele ola manui ai Tavita manenu. Ai ina ua o mai le apostolo o Paulo. Ma ia tautino ma le mautinoa e le to e suia lava le mata i le mata. E le to e oti se tasi e sui ai se isi. Ua talame sina le langi. Ua saofa la le lei. Ua awina mai e le tua lo nalo pele to tasi. Ina ia ta ua mi o tonu wina i tātou uma. O le taulanga i tasi ai afe. O le alo pele o le atua. Aina tele i wha pele ina. Na ia o fo ina mai e whai le taulanga. I lona so i fua ato atoa. Ina ia wha vau lo tātou taua miotonuina i le whatu atua. Wau au lea. Se anga salau ana nafi. Se anga salau nei. Se anga salau atai au. To ele le salamo. Fo i le atua. O le atua na te whaamanga loina. A wā o lana tau langa. O le tau langa mo tangata uma. Making a stand is briefly to right the wrong and to defend the defenseless. The story from the Old Testament we read, we find King David. At the beginning of his reign, he realized that something wrong caused the famine. And it was
his former king sinned for not upholding the covenant with the people of Kipel. And that's why the famine occurred. Therefore, it has to be right. The wrong that was done must be addressed. And in addressing the sin, we come to Rizpah, the daughter of Aya, whose two sons, together with the other 5 from Saul's family, were given to expiate the sin, meaning to take away the sin of Saul. That is in the Bible. One stood for the wrong to be right, and the other is to defend the defenseless. For Rizpah could not defend his 2 sons and the other 5 young ones while they were alive. He defended them at their death. He stayed with them for 10 months to make sure that no bird or animal of prey touched their corpses. And as a result, they were given a dignified burial. Not only they were buried with the first king, it was the second king of Israel that officiated their burial. And they are acknowledged because Rizpah defended them. They had no voice. Youth, this is not an easy time of life. We have to make a stand to right the wrong. There was a story that was told to me by a friend that in one of the colleges, probably somewhere around here, Sacramento, there was a young man, about 15. He went around one morning shouting to his other friends and those who heard him, telling them God doesn't exist. Louder and louder. And other young ones began to congregate to where he was. And the second time he shouted, I told you, God doesn't exist. And here's the proof. God, if you do exist, come down. Come down right now and knock me out. Nothing happened. Nothing happened. The second time, louder. The third time, before he finished that sentence, somebody knocked him down. As he was falling down, he grasped his mouth, and he realized 3 of his front teeth had come down. And he looked up and he asked that guy, hey, what for? What for? Why did you knock me down? And that young guy said, you know what? God sent me to knock you down. Make a stand. Make a stand. Le mamadu at Pulega San Francisco, wa whaafonga le atua I lau whainga tauranga. Lau maau ma lau mirosia, lau ia tala sa fola I le papa. I lau tatalo I le au ma le pō. Tāpua inga o alo ma whanau. Le whanau lo lātou sautia, ma le vela sia I le au I ngā ruenga. Ua sa o whalale lei. Ua sa o whalale lei. Ua tau lau tauranga. O le tauranga whaafetai I le atua. I lona alofa, ma lona anga le lei. Ana wha manu yanga mal tamau ainga I lo soifua ma lo ola.
ana whamanianga I tele, ua e whaita ulanga ai, ele ngata mo le kalesia, a o to tonu o le pulenga ma tātou lava au lotu taitasi so se ala. Ua sa o whalale rei. Ua sa o whalale rei. Ua le ole lea. Tu mau le tua le vinga nei eo o le whaavavau. Amen. O le pese ua saunia e le kalesia mai te risiti.